ISTV की पाव मियंग ताबीर फसिंगो तराम नोकचरे हजे आहन बदा मरोट पाव यावसंग मनुंग नागमपाल फगोई संगम लेकाई द नहा मनोंगमैना काबलंबदा चेनाबा मियोय अनि पुलिस न फारे मियाद असिग मतंग द जेसी न हौखिबा हिंगनोंग याइदगी थांगमैबन एरिया द चथरंबा जनरल स्ट्राइक हंदोक्रे अमदे नुपीसिंग अहन पांगल पीबगी मथक्ता खुनाई बुलुचिंग हनबगी सिंथा पीबा मथौ ताई हाइना मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला न फोंदोखरे हौजिक पाव संतोंग पिजरे थासी के अहुम यावसंग मनुंगे नोंगाई मतुंग पुंग अमा मखाइरोम ताबा मतमदा नागमपाल फगोई संगम लेकाइदगे थौचोम जगत नोंमैना कापलंबदा चेनाबनी हाइबा मियोय अनि पुलिस न फारे हाइरे ISTV न्यूज न फंगबा पाउदा फागलबा मियोय अनि अदुदे हौबिजम दिलीप एलियस तमगानबा बिष्णुपुर दगे हौजिक हौजिना लांगोल लाइ मनाइदा लेबने अतोपा मियोय अदुना संध्याम तोंबी लांगोल लाइ मनाइदगिने मखोय अनि मोइरांग अमसुंग लांगोल लाइ मनाइदगी फागतखिबने मखोइदगी नुमित अदुदा सिजनखिबा नोंमै वेरल अतेनबा अमा नोंमै मरु राउंड मरी अमसुंग ग्रे मचुगे I-10 कार अमसु रिकवर तौरे अमरुंदा थौचोम जगत नोंमैना कापलंबदा चेनाबनी हाइबा मियोय अनि पुलिस न फारे हाइना थांगमैबन यूनाइटेड क्लब अमदे मियाद असिंग मतंगदा सेमखिबा JSC दा पुलिस न खंगलकपदगे थांगमैबन यूनाइटेड क्लब अमदे JSC की म्यूचिंग इम्फाल वेस्ट की SP गा उनरुरबा मतुंग मियाद असिंग मतंगदा ngarang नोंयाइदगी ngasi नोंयाइ फावबा पुंग कुनगा मरीगे थांगमैबन केंद्र की अकोइबदा बन लाउथोकलंबदो मियाद पा फारबनिना बन हंदोकले हाइना थांगमैबन यूनाइटेड क्लब की वाइस प्रेसिडेंट प्रताप लाइसांग थेमना फोंदोरकले मान मखातान हाइकिबदा थांगमैबन यूनाइटेड क्लब अमदी JSC ना मिहाद पमियोय सिंगी लंगला लंगजिल अमदे फाबा ngambada lupa लाख अमा पीगनी हाइना लाउथोखिबदो पुलिस ता ओइना पीरगनी चीफ मिनिस्टर ngasi इम्फाल थादोक्तुना चटखिबना चीफ मिनिस्टर ना हलकलबा मतुंगदा JSC गा वारी सानरबा मतुंग असिभागचांग लौगनी मियाद असिदा हौजिक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौनरिबा लालहौलुप अमगे काडर चेनाबना सरकार असिना सुद लैरिबा कांगबु सिंगबु मियाद मिपुन चथनबा लाइसेंस पीरबरा हाइबगे चिंगनबा लैरे मरम अदुना सरकार ना सुद लैरिबा मियोय सिंग मथक्ता मिडेंग चंगहनिंगबगे अपांबा फोंदोरखि नुयाइदगी ngasi gi ahing nuyai bo khoina banji thangmai ban gi oiba akhak lauthok sabani adubu huji ayukta mihat padu puthu e haidana khoi gi police ki site gi khoi talak pudegi khoi GSC khoi tak mayam chatla kanda khoi phaminaro matung da mihat pasing do sabsana puthu e haiba confirm tawudegi khoina khudakta mihat pa puthu ode khoi ban kum thokun haina lauthok sakibani adu United Club na madu sabsana implement tawjabani khoi lauthok khoi ban do ji kom thoe loinana अखोइना मिहात पदु पुथोकपदा सब थौदांग लौबा मिसिंदा अखोइना लुपा लाख अमगी केस अवार्ड अमा अखोइना लाउजबदुसु अखोइ खुसिनगनी अखोइ खुसिननबा अखोइ ऑलरेडी अखोइ सेम साले जरे लोइनना अखोइगे हजिक हजिक मणिपुर दा चीफ मिनिस्टर लाइतबा मरमना हजिक हजिक पोस्टमार्टम दि अखोइ तौबा अखोइ अदुदा मजिस्ट्रेट मा याहनबा लोइनना अखोइगे वीडियो कवरेज तौबा अदु लोइरबा मतुंगदा चीफ मिनिस्टर गा वारी सानद्रबोगदि असिबजि लौदबा हाइबा अदुगी खोंथांदु हजिक फावगी ओइना लेजरी अदना खोजि चीफ मिनिस्टर गा वारी सानबदा खोइ सुदा याव अमा चेनरमबा अदुना सुदा लैबा मी अमा लाइसेंस गन पीरा कांदा मी काफलकपगी सिदि गवर्नमेंट की असोब रिस्पांसिबिलिटी लैबा मरमना सिगी पोसी गवर्नमेंट की असोब चेनाबा अमदि ओइगनेना खली नुपी सिंगदा अहेनबा पांगल पीबगी मथक्ता खुनाइबु लुचिंग हन्नबगी सिंथा पीबा मथौ ताई हाइना मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला न फोंदोखरे ngasi मालेमगी मफम सिंगदा पांगथोकनबगुम राज भवनदा पांगथोखिबा मालेमगी नुपीगी नुमित थौरमदा वाफम असि गवर्नर न फोंदोखिबनी थौरम अदुदा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमचा किबगान मणिपुर स्टेट वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन S सैतभमासु सरुयाकी तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी लाकपी नुपी सिंगदा खुदोल तमदुना इकाई खुमनबसु उतखे गवर्नर न मखाताना मणिपुर दा मालेमगी ख्वाइदगी चावबा नुपी खक्तना फंबा ख्वाइरंबन इमा कैथेल लै लमदम असिदा नुपी की थाक हंथना लैबा नते प्राइम मिनिस्टर ना नुपी सिंगी आइफा थौरांग कया पाइखलकलिबसि लौबा ओइना लमदम असिगी नुपी सिंगना खुनाय असिबु लमजिंगनबगी फिदादु फंगनब खोनसि हाइकि I am very proud that I am governor of a state which has given respect to women for many years. Sports में हमारी महिलाओं ने और पुरुषों ने
naam kamaya. And I salute to all those women who have come from the different parts of Manipur, their services which they have done to the society in various parts of our beautiful state. Minister Namcha Kibgana ngasi numit asina tongan ba thakta leba nupa singa thak chapmanai haina udnanabage tanja law nanaba thoram ni haike. To empower women all settings, rural and urban, and celebrate the activists who are working tirelessly to claim women's rights and realize their full potential. Establishment of a strong and stable society is very vital, and the contribution of women is often that of the role played by the cornerstone in the foundation of the house. Therefore, I would like to encourage women to identify their own strength and ability and move toward a world of empowerment. But I feel that women should be respected not just they are women, but also because they are individuals. District Administration Bisnupur na susintuna Malem gi nupi gi numit thoram District Mini Secretariat District Office Conference Hall da pangthokre. Thoram aduda DC Pawan Jadav amade District Level Officer sing susaru yake. Handak da Delhi da pangthokiba Khelo India School Games da gold medal lower kraba Sports Authority of India Training Center utloge weightlifting sanaroi mangada khudol tamduna pungning thogatke. DC Pawan Jadav na Manipur da nupi singna lauriba thaudang asuki matik chawe sana khotnabagi lamda masigi nupi singna mangjil thari Udlau Sai Complex da nupi sanaroi singi hostel leitribasi mari lenaba singda pungning chingsingani Medal lower club nupi sanaroi singi damak District Administration ki maike dagi pangba yaba mateng pangnam khotnagani haiki so that they can excel in their respective fields. And I would like to see all of them to bring proud and glory to our country, from Vishnupur especially, and to all, and to help them to perform in Olympics and Asian Games and all. I will expect all of you to get medals in future games and represent our country in Olympics and all. I can see all of them as the future of this country. Malem gi nupi gi numit kamari leinana Mega Health Embroidery and Tailoring Center hangdokpagi thoram ama Kanglai Nath Nainaloop Ayurvedic Aushadhalaya Yumnam Huidrom na sinduna Yumnam Huidrom Makhalaikai People's Library ki hall da pangthokre thoram aduda Finance Global Fund of India ki Project Director KS Birendra Susaryake CIC Wangoi gi MO in charge Dr Sushilana Khungang gi lairaba miyam gi damak asingba mela asina kanaba phanghali haike Kaya naaga, masih apa kita laying bahu zare, laying masih orang masihna masihna mana tak masuki, layar apa kerja, mayam dah suka suka kana bama mati ngapira kat hai na khanzai, masih di sekolah ki sahatra mayam amsu mati yang ya puri kosa ya puri mayam amsu laga, masih dah laying balak puri, masih dah yang tu si makan makha, puri maki laying bayar re, macam lagi BP yang ba, diabetes yang ba, lagi ada anak ba yang ba lagi hendak kana, miti kari apa yang makan puri maki anak ba yang ada na yang basina malam mereka pergi masila ayurvedic itu tidak mayam mesti yang pergi ko ayurvedic sana sudah agak ada masina pergi bersama mayam sudah pergi asal karena bama di orangnya hanya nak kerja Malem gi nupi gi numit thorom ko loinana District Legal Services Tamenglong na Women's Society Longmai Part 4 ka khusamnaduna nomagi oiba legal awareness thoram Peachland da pangthokre thoram aduda Women's Society gi chairperson Ajuna Kamai Secretary Akina Dangmai su sarugyaki tongan ba resource person singna Malem gi nupi gi numit yauna general law amasung fundamental right ki matang da resource person oina wangangke Manipur da leiriba water supply scheme sing mai park na paikhat pangamna ba government na lokhalakliba khongthang ama oina ngasi PIC minister Losi Dikhona luching batim amana wangkhem kendra gi manungda leiriba water supply scheme sing yengsin kre khongchat aduda local MLA ke Megachandra amade department asig official sing loinaki khongchat asina hayal labuk talaiba water supply scheme amade yaripok Bisnu naha water supply gi phibam yengsin ke
यारिपोक विष्णु नहादा लेरिबा मतम कुइना मथौ तौदना लाक्लबा वाटर सप्लाई स्कीम येंगसिलबा मतुंग मिनिस्टर लॉसी दिखोना मियोय लिसिंग 10 रोम थकनबा इसिंग पीरिबा स्कीम असी फंक्शन तौबा यादना लेरंबासी लाइबक थिबनी गवर्नमेंट मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लेरिबा वाटर सप्लाई की फिबम सिंग फगत हनबा होनरी मसी सरुक अमा ओइना यारिपोक वाटर सप्लाई असिसु फगत हनबा करी तौबा याबगी हाइबदु अथुबा मतमदा येंगसिनगनी हाइके program to develop this water supply scheme, and we were pursuing that. We were waiting for that. In the meantime, we'll do what is possible immediately because the people are suffering. For the last so many years, I have come to understand that the villagers, the public, about 10,000 plus or maybe more than that, they are daily they're buying water from the commercial water supply. सुबनगी किलोमीटर चनी कुनखक सांगबा इम्फाल जिरीबाम लंबी ममांग दा पालंबा गवर्नमेंट सिंगना अमुक्ता निंगथीना फहनबा ngamlamdrabasu chahi mamapung phagadorba बीजेपी ना लुचिंगबा गवर्नमेंट ना मवोंग ताना सेमबा ngambada माइकै कयादा की नुंगाइबा फोंदोकनारकली हिरमसिदा रिपोर्ट अमा चटखिबा ममांगी गवर्नमेंट की मतमददी कोयलासी थाबा ngamdaduna अखोगी लमदम मसीदा अवाब कया मणिपुर की प्रजा मयाम कोई तमेंगलों डिस्ट्रिक्ट की प्रजा मयाम अवाब कया थेंगनन लागलबनी अखोगी मणिपुर गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह माना गवर्नमेंट पायरकपदगी हौजिक अखोगी लमदम मसीदा नेशनल हाईवे 37 नसी कोयला थारे लंबी फारे लंबी थोंग फारे लंबी से हाना लेरम मकरू की mateक किलोमीटर 10 अमुक मकरू दगिना कैफुंदाई भावगी mateक से ngasi phajana black topping torame am smooth aduga speed ta chatpa ngamba aduga lambi ma oire hoi marumrakta kaiba khari mateek yaw natana all through 220 kilometers hai masi full speed ta thauba yare सरकार से जाम फरी हाँ नदी नुमित पैसेंजर गाड़ी दी जाम ठीक नहीं होगी था दुका लाइन बस कुमदी खत वहाँ न चल लेने मुका चल पसी कोई तता कुमदी नुमिनी हुमनी हफ्ता मरोम चलम यानी होजिक की थोड़े हो गए यार पुंग मंगा दी चल पदु सीधे पुंग भरो रही है इम्फाल दी मंगा था बदु आजकल तो बहुत ठीक है सिलचर से इम्फाल अभी तो टाइम बहुत कम लगता है पहले तो बहुत गंदा था रास्ता अभी तो बहुत अच्छा हुआ हम तो 8 घंटे में पहुंच जाता है पहले तो 12 घंटा लगता था ठीक करना तो अभी मकरू में ये रास्ता भी है बाकी है और तो दूसरा नहीं है और एक ब्रिज टूटा हुआ है उसी में सरकार तो जैसे कर रहा है वो ठीक कर रहा है अभी होजबाबदा कोइना लंबी से लापदा चंग मतम मसी चावना पुंग मरी मखाइगा खरे हेन चंगे मसीना ताकपदी लंबी से फेमस इसकी मतिक इम्प्रूव तौरे फरे अखोय ममांगैदा चटपा मतमदा लंबी सिदा नुमिनी चंगबा हुमनी चंगबा अदुगा पैसेंजर पुबा अदुगा अखोय पोट अचौबा पुबा ट्रक चिंसे चटपा मतमदा हप्ता अमगम चंगम मदोंग असिदी नोंगदा यौबा ngambada natana amuk ngasi imphal gi lakpa aduga ri dagi mo imphal da hanba yabagi condition lairpasi बीजेपी सरकार असना हेक लाखपदगी होना जरपा अदुगी मही अदु मणिपुर प्रजा मियामना चामिन्नबनी हाने कोई थमजगे BMW लौरगा ब्लैक टॉप तौगदबा वालिबा मफमसिंग अथु मतमदा ब्लैक टॉप तौसिलबा हाना सेमखिबा लंबीसिंग पोट होल लेरपसिंग निंगथीना सेमजलबा सोंदुना लेरबा बेली ब्रिजसिंग सेमजिलबा अदुगा लोइनना लंबी सेमकपा मतमदा वाटलौबा सरुकसिंग निंगथीजना थु मतमदा कोइलास थाजलबा अदुगा कनागे अयाबनो खंगदना लंबी सिदा लेरिबा स्पीड ब्रेकर चामगा निफु हेन मसी लौथोकलगदी लंबी सिना मणिपुर की ख्वाइदगी मरुओइबा ख्वाइदगी हेन फारबा पुक्चाक लंबी अमा ओइरगनी आईटीवी न्यूज की दमक जी जेंत शर्मा गलोइनना पाउदम जरीबा रिचार्ड रंजन जिरीबाम कुलारथोल
Ngarang numidang pung taramathoy makhairom tabada Andhra Police Station gi manung chanba Yaripok top chingtha lai lampakta miyam na phubadagi mioi ama laikhidraba mioi adugi maming Moirang Them Megha chahi nipugataret apokpa irabot Yaripok top chingtha dagini ngarang Yaripok top chingtha lampakta nongpok ningthau panthoibi haraubagi lai lam thokpada mahakna tangkhul saba mioi da kauram laga chen khibadagi miyam na tanaraga phubada laikhidabani hairi Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtaba Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Quick zone gidi tatatis college di. Mambal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro pista chalabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amum piri sidi. Tas electric drum no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Hakjangi labor solak padagi producing aktaba. Hakjang choktarba tuma chaba yaraktaba khong hama nungarataba singi dabat. Amatta naiba upaidi Jolip syrup amasung Jolip capsule with changin sinabyo. Kay do ino? Kanano? Kay ino? Kay do biyo? Masipum na. Loi lebede gari ahan maga tong mangam drone. Hura laga tongni khali ba namai do kai dro. Senbun puthoga leibedi ngamdra. Senbun puthokna leiba ngamdra su Imphal Finance ta chalo. Ai jo ahan ba leingam tadna Imphal Finance tagi loan oine lori. Imphal Finance na nongbu manung de gari loan lobu yabagi khudong chaba pijari adom na pam makhali gari kudingmak lobu beyagani. Break matungda amukana taram nokchari makhataba pauda Thasiki Tang Tarukta Chandel District ki Bongyai Village da bomb pokhai badalai khidraba Kunganipan Suba Rajput ki personnel a visit Mondal Haunabi Matungina ikai khumnaba ullaba matungda mayumda pukrai Imphal International Airport campus ta pangthokiba ikai khumnaba utpagi thoramaduda Indian Army Assam Rifles CRPF amade tongan ba force ki makok thongba official singna sarugyaki Retired Lieutenant General Konsum Himalay Manipur Police के IGP Kailun amade DC Chandel su sarugyaki Laikhidraba Abhijit Mondal West Bengal के Nadia District की manungchanba Panchadara खुलदगी निहारी Joint Director Veterinary Office na District Veterinary Office Imphal East na February 23 ki chatharakliba sa sansing hidak kapthokpagi sarukama oina ngasi Andhra Kendragi Uchan Pokpida sa sansing hidak kapthokpag loinana awareness program amasu pangthokre thawamatuda Joint Director S Thoibana sa sansing lambi lamhangda sibagi chang hengalakpa loinana launa ganbalaina kayamarum sandorokpa yaba leibadagi Jackson thorang oina hidak kapthokpani haiki Veterinary Officer T.S. Dremapatina ngasi phawbada sa san chamaga humbudra hui chamaga yankairom hida kapthokre makhatana district asigi atai mafam singdasu pangthokhigani haiki jaga sing se su akoina hairiba bikun ICS hairiba vaccine se kapthok jaduna lakpani mafam se su akoina adugi program mo ina sinjabani ngasi loisanba numit seida mayang yengphangda appeal tawjaning badi matam chana chana department na kapthok jariba vaccine se mapuna su sahajok pina biduna anaba sing segi kanchi haiba wafam se Tripura da Russia ki revolutionary luchingba Lenin gi mitam thugai khiba thawong mioibana chalhai da thawong ni haina Socialist Students of Manipur na kanayaning da phongdorakli Lenin haibasi lamyan be irabot ki wakhalon gi lengphadraba luchingba mani asigumba luchingba amagi mitam ngasi ngarang dagi mioi kharana thugai ba haibasi lebak macha tadaba luchingba masak khangda gi thawong ni masina democracy ki masak thian baga loinana khongoi nabani India da secularism amadi democracy ki mami samlakli haibasi asum chumlakli hairi
World Kidney Day Thoram Rims ki Nephrology Department na Prosperous Manipur ga khusam naduna Rims ta pangthokre. Chahi sigi oina Kidney and Women Health haiba thim da pangthok liba thoram gi sarukam oina idan tawke. Thoram asi karigidamak pangthokpano karamba miyoi singda hena nagali nadana bagidamak miyam na kari tawhoba mathau tabagi haiba gi matangda Rims ki Nephrology Department ki Head Dr. N. Sarat Kumar na wafam kaya phangdorkre. Igi nunggi oiba World Kidney Day ki nunggi wafam si kidney ki health amadi women's disease hai mani ana koina mayam da hygiene basi koi kidney si mapangal fana thamna bi damakta kidney swan balaina sing hai badi blood pressure si control tauba dagi koi chini ki sang blood glucose si control tauba nung leibada matam sana nung si loktho hoba aduga topa laina sing dagi koi kidney na ko ya laina sing dagi matam sana ka loba adugumbagi wa paujil do koina pijan Stern Journal Center EJC Kolkata da Malem gi thakta pangthokadaba Theatre Olympic Festival da sarugyan bagidamak Sangai Artist Association gi lila kangpu amanga simphal thadokre sumang lila sangne da pangthokpa thoram amada council gi advisor ware panabana asigumba festival amada sarugyan ba sumang lila kaurakpasi art form asibu malem da sak takpada achauba mateng oiragani haiki Artist Association na mai pak na Manipur saktak pangamnaba amadi malemda sumang lila hairiba luxury ba top pa yamna ba unique oiba sigumba performing art traditional milieu da aikoina ritual theater ni haina aikoina luxury ba sigumba festival ama sigumba sumang lila hairiba asi malem gi thakda sakhumba porakna ba gi damakta Manipur miyam gi mahut chinjaraga sumang lila Malem de saktak pangamba oiresanu Chakpi Karong subdivision gi manung chana leiba Taupokpi Khul Sugnu SDC circle gi makhada thamnana ba honarakpa yaning da ba phongdok tu ngasi Taupokpi Khulda miyamna khongjang changsinkhre Taupokpi Village Authority amadi Anal Civil Society singna sinduna chathaki ba khongjang aduna Taupokpi miyambu ikai khumnau District Boundary Commission yaning de Taupokpi Khul Chakpi Karong da yahalu Haiba banner singthetki khongjang asigi sarukam oina lambida uwa phaijinduna thingbaga loinana mafam kharada tayar mai thaki Inspector of Factories Manipur Government ki office ta registered Tauraba Manipur gi chekon mapusingna masa gi chekon da thabak tauriba simi khudimak EPF and NPF lising matamapal yankhai ga nithoi gi makhada Social Security Benefit ki damakta khudakta ming chananaba Assistant PF Commissioner Special State Office Imphal gi Charol amana khangale registered taudriba chekon mapusingna su khudakta registration tawgadabani hari Stern Sporting Union na sindunangasi AFC Women's Football Day Thoram Palace Compound da Laiba Union asiki ground da pangthokre Thoram adu da retired IS Dr. RK Nimai Union gi atai thaupuba sing su saruyaki numit asiki t-shirt launch tawbaga loina na pikliba nupa macha masung nupi macha singda football sananingba gi wakalon piki Hozilo islappada marwa pau amuka na pijari Yausang manungda nagamapal phawai sangbam lekai da naha manungmai na kaplambada chena ba mioi ani police na fare mihada sigi matang da JSC na haukiba hingnong yai dagi thangmai ban area da chatharaba general strike handokre amade nupi singda ahen ba pangal pi bagi mathakta khunai buluching hanbagi sintha pi ba mathau tai haina Manipur gi governor Dr. Nazma Heptullah na phongthokre How's it going today? ISTV na pijaba pau matang sa loisare miyang tabiri basing bo amukana. Kurumse.